Yes, ikaze nanone kuri mwese mudukurikiye aho merere hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagiye anyura mu nyamakuru bigiye bitandukanye hano. Amakuru yacu rero reka tuyahere hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho batubwira bati uko abacancuro ba Eric Prince bifashishijwe mu kugerageza gukura AFC M23 mu mujyi wa Uvira. Umunyamerika Eric Prince washinzwe umutwe w'igisirikare cyigenga wa Blackwater yohereje abacancuro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi b'ihuriro rya AFC M23. AFC M23 yafashe uyu mujyi tariki ya 9 Ukuboza 2025 ikomereza muri santire ya Makobora. Kuva mu mpera z'uko kwezi ingabo zidasanzwe za RDC zo mu mutwe wa Hipo na Chita zagabye ibitero bikomeye ku birindiro by'iri huriro, zifashishije intwaro ziremereye, indege z'intambara na drone. Ku itariki 10 Gashyantare 2026 ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko amakuru byakuye ku masoko ane yemeza ko Eric yohereje aba bacancuro kugira ngo bakoreshe izi drone mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zikomeje gukaza ibitero bigamije gukura AFC M23 muri uyu mujyi no mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru avuga ko abacancuro bakoranaga n'abajyanama b'Abanya-Isiraheli bagize uruhare mu gutoza imitwe ibiri y'ingabo zidasanzwe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo zakwitwara ku rugamba ku manywa na nijoro. Gusa ngo Abanya-Isiraheli bo bari bafite inshingano yo gutoza gusa. Tariki ya 17 n'iya 18 Mutarama AFC M23 yakuye abarwanyi bayo bose muri uyu mujyi ishingiye ku busabe bwa Repubulika bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zayisezeranyije ko niyo byubahiriza ibiganiro by'amahoro bibera i Doha muri Qatar bizasubukurwa. Icyo gihe akazi k'abacancuro ba Eric nikari kagikenewe ku rugamba kuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo byasubiye muri uyu mujyi kuva mu gitondo cyo kuwa 18 Mutarama bitarwanye. Umwe mu bayobozi bavuganye n'ibiro ntaramakuru yasobanuye ko abo bacancuro basubiye mu nshingano zabo zibanze bahawe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo kurwanya inyerezwa ry'amafaranga yinjizwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bitandukanye. Yagize ati bari bakeneye ubufasha kwisubiza Uvira bifashishije ubushobozi bwose bari bafite. Ubu basubiye mu mushinga wo kugenzura uburyo umusaruro winjira. Nubwo abacancuro ba Eric basubiye mu birombe by'amabuye y'agaciro, bivuga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishatse kongera kubitabaza ku rugamba basubirayo. Yes, abakaba ari ukurero byifasha hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, dukomereza hano noneho muri Amerika, aho abaguverineri ba leta zo muri Amerika banze ubutumire bwa Donald Trump bamushinja kubavangura. Ihuriro ry'abaguverineri ba leta zunze ubumwe za Amerika ryatangaje ko batazitabira inama yagombaga kubahuza na Perezida Donald Trump muri White House nyuma y'uko ikurumiriwemo bamwe mu babarizwa mu ishyaka ry'abademokarate. Amakuru dukesha Reuters avuga ko iki cyemezo cyatangajwe n'umuyobozi w'iri huriro Kevin Stitt ndetse kikaba cyamaze kugezwa ku banyamuryango. Buri mwaka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahura n'aba baguverineri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abo bashakanye hatabayeho kubavangura hagendewe ku ishyaka babarizwamo. Ni inama ibigamije kungurana ibitekerezo ku hazaza h'igihugu cyane initabirwa n'abagize guverinoma bose. Isozwa n'umusangiro wa nimugoroba. Uyu mwaka yari iteganyijwe ku itariki ya 20 Gashyantare 2026. Gusa ihuriro ry'abaguverineri ryatangaje ko ritazayitabira kuko Trump yayihejemo bamwe bo mu ishyaka ry'abademokarate. Mu itangazo ryashyizwe hanze iri huriro ryavuze ko kudatumira bamwe mu baguverineri bo muri White House bitesha agaciro imikoranire ya leta. Muri iki gihe mu mateka y'igihugu cyacu ni ingenzi ko inzego zose zikomeza kunga ubumwe, kwihesha agaciro no kugirana ibiganiro byubaka. Mu baguverineri Trump yanze gutumira bivuga ko harimo Wes Moore wa leta ya Maryland na Jill Police wa leta ya Colorado. Kuwa kabiri tariki 10 Gashyantare umuyobozi
ushinzwe itangazamakuru muri White House Caroline Leavitt yavuze ko perezida ashobora gutumira uwo ashaka mu musangiro no mu bindi bikorwa bibera muri White House. Yakira abahawe ubutumire bose, niba batabishaka ni igihombo kuri bo. Yes, akaba ari uku rero byifashe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, noneho reka dukomereza hano mu Rwanda aho batubwira ko Nduhungirehe yabajije Loni ndetse na African Union nimba bizakomeza kwirengagiza ikoreshwa ry'abashanshuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, inkuru itangira ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabajije akanama ka Loni gashinzwe umutekano ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe niba bizakomeza kurebera ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukoresha abashanshuro kandi bibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Mu ijoro ryo kuwa 10 Gashyantare 2026, Reuters yasohoye inkuru igaragaza ko umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare cyigenga wa Blackwater yohereje abacanshuro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za RDC kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi b'ihuriro AFC M23. Aba bacanshuro bafashije cyane mu bijyanye no gukoresha drone. Agaruka ku byatangajwe n'ibiro ntaramakuru, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko gukoresha abashanshuro ari icyaha giteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Yagize ati: "Reka nibutse ko binyuze mu gukoresha abacanshuro b'abanyamahanga kwabayeho inshuro nyinshi guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibirenga ku mahame y'umuryango mpuzamahanga binyuze mu guhonyora amasezerano ya African Union ndetse yemerejwe i Libreville kuwa 3 Nyakanga umwaka w'1977 agamije guca abacanshuro muri Afurika ndetse n'amasezerano mpuzamahanga kumira kwinjira gukoresha gutera inkunga no gutoza abacanshuro yemejwe na Loni mu nteko rusange yateranye kuwa 4 Ukuboza mu mwaka w'1989. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje abaza Loni ndetse na African Union nimba bizakomeza kurebera iyi myitwarire ya Kongo. Ati: "Ese akanama ka Loni k'umutekano, umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'umuryango mpuzamahanga muri rusange bizakomeza kwiraza inyanza mu gihe aya mategeko mpuzamahanga akomeje kurengwaho?" Ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe kinini bushinjwa gukoresha abacanshuro mu rugamba burimo n'abarwanyi ba AFC M23 bagaragaye cyane ubwo uwo mutwe wafataga Goma. Abacanshuro b'i Burayi bamanika amaboko basubira iwabo. Nyuma yo gutsindwa kw'aba bacanshuro bari biganjemo abo muri Romania, Tshisekedi yahaye akazi aba ba Eric Prince. Akaba ari ukurero byifashe hano mu by'ukuri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho batubwira ko ikintu cyitwa gukoresha abacanshuro rwose ari ikintu cyabo. Yes, ariko mbere yuko dukomeza, utarakanda subscribe nyamuneka yikande, utarakanda like uyikande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi abagiye agezweho. Amakuru yacu tuyakomereza hano mu Burusiya, aho Ambasaderi w'Uburusiya muri Nigeria yahakanye amakuru amaze iminsi avuga yuko hari abanyanigeria barimo kwandikwa ngo bajye kurwana mu ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ashimangira ko nta gahunda ihari ya leta y'Uburusiya igamije kwinjiza abanyanigeria muri iyo ntambara. Iyo bitangaje kuwa 2 tariki 10 Gashyantare 2026 mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Abuja mu murwa mukuru wa Nigeria. Ambasaderi Andrei Podiyeshev yavuze ko ayo makuru nta shingiro afite kandi adafitanye isano na leta y'Uburusiya. Nubwo iki gihugu gikomeje kongera ubufatanye mu bya diplomasi, igisirikare n'ubukungu na Nigeria, igihugu gifite abaturage benshi kurusha ibindi muri Afurika. Asubiza ibibazo by'amakuru, Podiyeshev yemeye ko bishoboka ko hari abantu ku giti cyabo bashobora kuba bakora ibikorwa binyuranye n'amategeko, ariko ashimangira ko abo bantu bataba bafite uburenganzira cyangwa ububasha bwa leta y'Uburusiya. Yagize ati: "Nimba hari abantu bakora mu buryo bunyuranyije n'amategeko bashaka gushishikariza abanyanigeria kujya kurwana muri Ukraine, ibyo ntaho bihuriye na leta y'Uburusiya." Yongeyeho ko amakuru yose aba afite gihamya azashyigikirwa n'inzego z'umutekano z'Uburusiya kugira ngo akorweho iperereza. Iki kiganiro cyagarutse kandi ku bufatanye busanzwe hagati y'Uburusiya na Nigeria mu bya gisirikare n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu gisirikare. Harimo ibiganiro bijyanye no guhugura abasirikare ba Nigeria
ndetse n'ishoboka ryo gutanga ibikoresho bya gisirikare bikomoka mu Burusiya. Ambasaderi Poderishev yavuze ko hari gahunda zimwe na zimwe zatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gihe izindi zikiri mu biganiro, bikazashingira ku byo Nigeria ibona ko ari inyungu zayo n'ibyihutirwa. Uretse umubano w'ibihugu byombi, yongeye gushimangira ko Uburusiya bubona politiki mpuzamahanga bushyigikira isi igendera ku bihugu byinshi bifite ijambo cyangwa se multipolar world, kubaha ubusugire bw'ibihugu no kwamagana igihugu kimwe cyiharira kuyobora ibindi mu bibazo mpuzamahanga. Yes, akaba rero ari aha dusoreje amakuru yacu, ariko mbere yuko tuyasoza mwibutsa ko turakanda subscribe, ukande like, usharing iki kiganiro, utubwire muri comment uko byumva kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Mwari kumwe nanjye David hano kuri iyi channel, kandi subscribe, turabakunda neza cyane.